Ngao upai bak nomulai ladangan ngalong kumta ong wan sei yang ana ye phem dei ban riek phem dei ban smi phem dei ban tieng ban ngam artien nak jeng sos kam lawan kat jongpi pai bak ne por rom ta ban om bau niu ketong bangi sei ngam artien kum bangala ong to por e Dr. Ricky AJ Singkon ong ba kum ka jat mriu habangi pai bangi pek support ke parlimen ong kali India kami tu cu ini kum ka jat mriu nama ruta baru sempa usen orang yang tanya jom kejat beriu sim na pendat hok ya ke kamram hante po Delhi ndam coba itu yang ikut kejat beriu njok sau sui ka sur jom kejat beriu hante po Delhi barang tu por belong mo wala dalam saya political party tu por ngatrai dia kenapa dak idon di bakaran ben mo yo ketong jungi Dr. Ricky AJ Singkon tu por kita dulu mo mendai tang ban syong kendong ban tasot ini kita sedang na ban tamam apa kendong mo mendai bang mana dari baru nyata nyui, iya kata. Dari ikut ke voice of the people party yang topor. Habis saya ini kertong itip, kayak ke kamera ngomong pendak, ke parti kan betul. Hanti, hapo New Delhi, bat hapo parlimen. Niong hak tu topor. Buniu kertong jungi, un kelipat ya kan nama dia ke burung jam jat beriu. Hanti hapo New Delhi. Bat kayak baca apa dah? Kayak baca. Nado kasihan ke Baningkong. Bat hadu ke last session. Desi kepada Dr. Ricky AJ Singkon. Ini yo ban pendak. Ya kali kelas budget session keberang sudah nengi i pai ba makum nu uri orang ba ni orang ya tai ujong apa ujong pi ulawan raksyan ya kena ba ke burom jong ri ba ke cek mendri ngala ong tu por ba om tang bau ni UMP bangin say na voice of the people party om tang ba udia say na kanta jong i po Delhi po parlimen nengi la ong ru tu por bangin pentikna bau ni UMP jong voice of the people party undi utang uban lek ban ya sak but in different ministries gimana nak buat Delhi but om tak kata bau ni UMP bangin say nak voice of the people party undi utang boleh ban tendru ya sibun di central institutions gimana hang ni apa kejelah kejuna bagi jompi mereka kata kepada Dr. Ricky AJ Singkon tidak pendak hok ya ke kamram ke jompi bahkan ni report wang ta sesian pada kejing soskan long bau ni ketong bangin say ni report wang ta on continue on beteng bat ngadon kejing kermen bontri khamba susu ban pendak ya ke kamram gom bala bensyat lupa bak nang susnong jong kali kermi ka ba i ke jongan ba ke jongpi odon kali si ke persang ban nyujur mo ngai ipi mo kumru ke sedang ban nyujur di Dr. Batskem ba di Dr. Ricky agni ki kliat si adon ru di persang ban pembit lupa ba ban pengki ke jimbut jong ba dak ke baki wanra ban nyujur ru hapeng presiden orang ba jumi ba Dr. Ricky AJ Singkon oh ban batai ani mo kacing fu ke joki kalau tang ban pendu ya kacing syariat ya kinong pesan jaga voice of the people party dengan orang ni por monta orang kita dapat persang banyalang baklayu pada you have no rights ban keren how we ba kacingong la kalong jogi Dr. Batskem la kalong Dr. Ricky AJ Singkon la kalong ya iba adan medal saya la da don bala ban keren de mangi dibelai tre ringkat bagi dikira orang ba oh ke pesan rona mo bani nujur ngangong lada pipet i Dr. Batskem mo dah kata kaju kaya kemat gomba pipet i Dr. Ricky ngantrai pin baklajur mo namar boleh namar ngabat pi iwi piwe ngilong uni ngipir idon la kajong personality idon la kajong karakter kabangin na lada nga person nong balong no kumi Dr. Batskem lada no kanuma namar ngabat kemar ni we boleh ulasna kertan yang ngabat pi ola tiwat setelah kepertailu gomba prester wel marbanyang pinumlah don tengah bak prester bal keleng ni pertai balar piwat keleng ni pertai ku Dr. Ricky AJ Singkon pinumyo don tengah ini balar piwat keleng ke pertai ba arden dalam sai mai pinumyo don tengah ini bak hak juga kerukom la piwat Dr. Batskem keleng ke pertai pinumyo don tengah ini Dr. Batskem numdon the way pan numdon the way pan tengah way kabang kuat ban om ni ku ka kampir la kalong iba arden la kalong Dr. Ricky AJ Singkon la kalong i Dr. Batskem kani po to ta ilakan pher ke jinglong mo Henry ganong rin kari ke ju ko manglong to po mo pipet barden ke jinglong ka ba kowe pipet i Dr. Ricky ke jinglong ka belum da kowe Henry aba pipet pat ya ganong rin ke la kalong barden la kalong Dr. Ricky la kalong i Dr. Batskem kani khlebat ka ta ganong rin gamki bat kari ke ju bangang ju om keleng-keleng bat kumba mo i Dr. Batskem lu nya keren
Yung nakalian ka tungan. Ngaong. Nganong ki naka voice of the people party. Pada collection arpo arpulai o arpo arpsan na po mulai collection MDC. Ngaong yung pa'y ba mulai. Ngaong yung pa'y ba mulai. Ngaong ladang. Pilap bang laki naka nungrim sa voice of the people party. Kung mag-iite, don't tagi MLA, don't tagi MDC. Kibahaswa jong election. Kikeren na gawin sur. Hadir pa election. Kila kelar gawin pa kasur. Tangkat to benay. Tangkat to benay. Ngaling mo, sino karen karang kejongki. Sino kan nongrim kejongki. Ngaham na berbodur. Bawa arpulan. Ngan iya ngak nongrim sa voice of the people party. Ban keren nya kai bagi tagi way pa political party kilale. Ban pengrem. Haga por election ni kita. On the record election pa. Sajuk kayeng sajuk kasem. Ledun. Ngao upat ba no mulai. Ladangan ngalong kumta. Ong wan say yang ana yeng. Pem day ban riet, pem day ban smith, pem day ban tieng. Ong plejit nga daga jing sos kan. Plejit nga daga jingit, daga jingit. Baladangan apun kan. Ia kata ka jingit, ka jing sanya ka jompi. Ladang syat. Ia kata ka nurem. Ladang syat. Ia kata ka party. Kalau peniang nga. Ong upat ba no mulai pidan ka hok ban wan say yang ana yeng. Tadi jing sos kan ka jonga. Ba ka jing sos kan. Jong way ubah mi but ubah yang naga voice of the people party.